Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapok ken ni pagayam a Beverly adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dandanin makatawan mi nga agdenden na iti asawa ket iti lasud dayta panagden nami nagbalin a parikot mi ti katugangak a babae gapo iti aramid na. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Beverly. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag manang, tadim magas ka dito store. Wan, ta dumagasak man iti sabon a paglaba. Ngam apay kas lapad padaanan nak, ala ni. Uwan at talaga manang. Kumporme kumagat kada kayo ka ni Manong Elton ti padaanak. Apay ayan. Agsingirak ko manang. Agsinger? Ite, awan mat amok nga utang ko. Wano, adda utang ni Elton. Saan ani Manong Elton? Ni Auntie Patricia. Ni mama? Uwan manang, ada inala na a groceries. Kat kunana ada kayo kano ka ni Manong Elton timang bayad. Ay, kasta aya. Sige, inayon mon iti alaak asabon di utang ni mama. Siya kon timang bayad. At dagayam utang ni mama dita istor nila ni. Anya? Imutang manen? Manen? Katno kabay bayad ko laang manen idinapan abulan di inutang na. Anya? Wen. Ay, anya matan ni mama. Utang nga utang. Ngamda tayo mati agbay bayad. Bay amon sa nabali ta ni mamamat. Awan sabsabali. Wen ngam... Anya ka di Elton. Inamday jay. Wen ngam maditikas diyang aramid na. Sapay nagaduti utangan na. Ala, bay amon. Ti aramidem, kasaritam to ni mama. Ada ka din di anak ko. Awan pa'y mat mama. Adda overtime na. Kasta ka di. Ay, kunak no addan. Apay ka di, ma. Adda ka di masapulukan ko na. Bumulod ako maiti kwartana. Kastamot gayam nga awan pa'y. Manuti ka sa pula nyo ay, 5,000 laeng kuma. Wano, ang mga no ada kwartam dita, ang mabalin nga utangak. Ha? Ay, wala angan. Sigalatan ti umutangak, Beverly. Sana bale, tabayadak to umutlaang into na da kwarta. Kumusta ti trabaho? Ay, maka-stress. Adu ti papeles anas kan na mairing pas. Ay, mainay na yun pa'y ni mama. Taapay manin ni mama. Imawag idisakbay ti lunch break. Adda kanu itirwar ti opisina. Kat as usual, imay manan di mawat iti kwarta. Anya? Inikaklatan tapno agawidan. Tanudyak mat ikan, ay na, nagadumanan nga ibagbagana. Isingir nan tumanan aminen manipud drugi. Anya? Kanayon lang arudan amapan umutang, kat data ti agbayad. Sa ita, umay dumawat. Kasla agubog ti kwarta ka data. Itikas jay apang pamayan na. Amangan met no addan na sumok na abisyo. Padasak tuman ang kasarita ni Marvin, may papan ka ni mama. Amangan nupud numatan, anaigumon iti bisyo. Isaganaan tuman mat itibalon ko bagat. Itaman pa'y ngagbalon ka, Elton. Tapno makainot tamat. Ay kat iso naimbaglagayam ta na iranaan ni nayunak ti inlutok nga innapoy kan masida. Ni, nagsapa mo day ta umayon. Elton, Beverly. Ay, dayto yan dyan kunakon. Ni mamamot gayam. Ala, inkalukatan, ta mga numakaungat numabaybayag ka amang ilukat itiri daw. Umayan, mama! Jakmot la pumanaw aging gasaan ka amang tad. Mama, pangus-usaran yu launay aya iti kwarta. Aring nalinawas matan nga umay kayo agdawat. Kat, adamat pangar aramatag
Apay, nadagsan tiriknam itiit-itad mo? Oy, Elton laglagi pa masyak ti inam. No saan aga po kanyak? Awan ka kumaitiayan mo ita. Siyak tinagrigrigat anang papaadal kan ka. Sa ita, basit lang akidawag, nasakit pa'y tinakam mo. Elton, ikamlatan ni Mama. Oh, kasta Naimbag pa'y ito'y asawam, tamaawatan na. Atoy, mama. Oh, ay, kasta ngamin. Mangtad kamot lagayam. No itay pa'y lako mangamin. Oh, di saan ka kumaanak ang ngagpay kanya? Ay, nasaya at banta nakapasyar ka, Apaw. Kumusta kayon ngay nga agasawa? Awan ka di pa'y apok ititumag. Awan pa'y lolo. Napagnumuan mi nga agasawa, nga aguray pa'y. Yapay apabayagan nyo pa'y laang. Awan pa'y ti umdas nga urnong mi, lolo. Iso nga aguray pa'y. Ay, kat adamot trabaho yu ado. Ang amno kasta at tinapagsaritaan niya nga aguray pa'y. Ay, kat adaka na kayo na ita. Wen, lolo, saan nabalit na ubing kami pa'y mo? Ay, ngamlak hayak matan Apaw. No mabalin ko maa. Kat kayat ko pa'y ama uba ti agbalin nga Apaw kada kayaw. Ay na, lolo, aya. Sigurado ang mauray yu pa'y. Gaputan na paot pa'y ti panagbiag yu. Mapana kon, lolo. Lola, agyaman na kadagito'y impabalon yu anat natang. Aywan Apaw. Hagan anad kawan. Wen, lolo, agyaman na ka. Ay, kunaklakit day, no umiyan ka dito, Beverly, Apaw. Saan, lola? Nasken nga agawid akmat laang taadda aramidak. Mayat kuma, tapno makainan namat ti panunot dito'y. Nga madamot nga rod trabaho. Ay, may katiso ang around. Nanya kalakit din ay abakait. Saan mo man napapabalunan iti sinay day tapom? Ay, pasensya kan, Apaw. Ala, di kay aglidayan, lola. Sa nabale, tainton makawaya kami nga agasawa. Ibagak to, taumay kami adwa dito eh. Malawad man Apaw. Kanay, mailiwak matan ken ni Elton. Nagadumot ang dagitin sangpat mo, Beverly. Ay, amumot tanda di abakit kan lakay. Saan da nga itulok nga agawid ka nga ima-ima. Sa bagay, kas idi naudi ang napanantay jay. Nagaduan natang, kan bagas ti kamote. Bilibak mo ti kinagagatda. Kas jay sa no iso ti nakairuwaman ti bagida. Ay, no kas jay kumamot ni mama. Saan? Takabaliktad namot. Ay, anya ngay nga rod. Ay, makapa-stress talaga. Iwaksimpay lang amin iti panunot mo ah. Uray kasano nga tati panangyaw awan ko bakit. Malagip ko latta. Nang runa, numakaot ko ti wallet ko. Ala, husto da itan lakay. Kwarta la da ita. Saan mo nga itulok nga iso ti mang perdi iti relasyon nyo nga agina? Manang, yan tangay si katinaranak alimabas, si kan ati sinirek. Anya? Adda manen utang ni mama? Wan manang, agungat-mat nga minudemi ikan. Ay, anya matan. Manumanen aya tinautang na. Mabit lang manang takitak jilistaan. Tinotal ko nga minan kat. Bale, 3,250 amin manang. Anya? Nagdakalan? Wan manang, groceries kas kadamasid ang amin tinaalan na. Ay, Dapay dyan na minsan ang mga alamanan iti karne. Ngam imbagak nga awan, uray no adda. Tani, dakkel una yun tinautang na. ay, agyaman na. Naisalapay kong dagiti linabak. Ay, makainanaak mat naangan.
Ay na, makabanog mat. Ni mat usyong nga anak ni Manang Celia ti sumungad. Papanan na nga ta. Ay, usyong, papanam. Dito'y ayan niyo, ante. Ha? Apay, anya ti masapul mo? Wano, aday bagam? Ha? Himbaw nak ni nanang nga umay kuy baga. Amapan kayon to kano ijay store. Apay ka no? Tsaka mo, ante. Basta kunana matamapan kan to ijay. Alawan. Ibagam to nga umayak. Ante. Sige nga rod, mapanak pa'y. Wen usyong. Ay, awan manen. Sigurado manen nga adda utang ti katugangak ijay. Kasanuma daytan lakay. Daytala agbaybayaden iti utang ni mama iti istortar aramiden ta. Isumot ti papapanan ti kaadwan asweldo ta. Oh, makitam. Uray si ka kat masuron matlaan. Kasanuma ngamin lakay. Kabaybayad ko laang ijay istor ni Lani. Idikon, addan ni usyong nga umay mangibaga, abilin ka no ti inana ang mapanak ijay istorda. Hay! Anya nga tati aramidak aya, tapno sumardang ni mama. Ay, ang mga nuintun bigat. Adda manen sa bali nga umay agsingir. Barang ano awanan. Ay, sus, awanan na talaga. Kunakmet ngamin no kinasarita mo ni mama. Wen, kinasarita ko ni mama, ngamawan latta. Ay, Ngambayam, mang panunuta kiti pamuspusan. Tapno sumardang ni mama, itikas diyang aramidan na. Katnungay nga minsan nyo abay-bayadan, tinautang ti katugangam. kababain mat ngamin. Tada kami ti dagulitan dagiti istor ang nakautangan na. Dagijay agpapautang ken kwa na ati kasarita yo. Sanda pautangan. Wan ngagpaisoan niya. Apay ajak na panunot dayta. Kasarita yo ida. Yan tangay saan mat adumngeg ti katugangam. Ang umanugot da nga ta. Ay kat padasa ma. Ala, unto man gayam ngagpaiso. Tulagan mi ida. Elton, adda isingasing ko nga aramiden ta. Tabarang agsardeng ni mama iter aramiden na. Anya day ta. Kasarita tadagiti addami ni grocery na. Wano istor na dito lugar tayo. Ta saan da nga ikan ni mama no kasya amapan umutang. Kayat da nga tamot no bilang. Amangan no saan da kayat, tasayang ti mapaglakwan da. Ay, ibagata ang makaamudan no pautangan da pa'y. Ibagata saan tan abayadan pa'y ti anyaman nga alaan ni mama kadakwada. Wan man ngagpaiso. Isuman ti aramidan ta. No day ta groceries kanda duma akasapulan na. Datanton ti makamu agumatang amangipan ijay balay na. Wan bagat. Kasta nga rod ti aramidan ta. Umuna akon, Beverly. Addan ti kabsat ko amang sukon kanyak. Sige, ingat. Thanks. Ay, agsagana akmatan. Tamadamdama laang addan ni Elton. Ni, isumat ti umawawag. Apay nga ta. Hello, Elton. Hello. Pasensya ka na, Beverly. Saan ka madagas ita? At dapay ngamin aramidag. Kasta ya. Wen, pasensya kan. Nalitala nga inyawag ko. Makumikumak ngamin itay. Wen, okay lang ang lakay. Sige nga rod bagat. Ituloy ko pa iti aramidag. Sige lakay. Bye. Kaslamat ni katugangak day tamasungadak di ta istor nila ni. Apay, itian niya aga po saan nakapautangan? Ha? Adamot pagbayad ko Ano ti kwarta ni Elton nga anak ko? Ay, Auntie. una yan. Ikan na ko na, bayadan damot Ay, sorry, auntie. Ngam talaga saan ako nagpapautang. Ay, agawa ak ti lumapas. Tapno saan nak makita ti katugangak. Agpapada kayo amin. Di dakit din pautangan. Awan pa serbiya. Ay na, sapay ko tadinak matalyaw ni mama. Mom, nalabsak itay ni mama dita istor ni Lani.
Imutang manen. Umut-utang ngam saan nga inikan nila ni. Iso aday chay, nagungungot. Ay kat nasaya no saan da nga inikan. Wala kay, no inikan da pay. Ay, jay ko nakadakwadan, talaga adyak bayadan. Problema dan tumutin no kasano asingiran da ni mama. Bakit? Saan na pa nagimot? Ngam sobra mo ngaminan. Arig na awanan mabati kadata itikas jay nga aramid na. Mama, adda inyag mi groceries yo. Saan kayo kuman amapan umututang pay dita store? Ha! Siguro, da kayo tinangibaga kadakwada asaan da kapapautangan. Mama, nalabos kayo mat ngaminan. Arig na mapan amin asweldo mi kadagiti utang yo. Sa bali pa'y tidawatan nyo. Imot kayo kit di Mama, saan mat nga itikas ta? Saan na bale? Tamangyag kami mat iti pangabastoyo. Ngam na agkurang. Inak to umutang ija istor. Da kayo latta, mama. Nubilang ta umutang kayo manan. Ngam pasensya kayon. Saan ako na makibiyang? Itatanalpasan ti parikot takan ni mama. Amangan mat no mabalinan, bakit? Mabalinan ti? Amadaan ta iti anak Sigurado ka, akayat mon amaadaan ta iti anak? Ay katun Idi pa'y lakuma hangam ay na. Narigat samat, ti mabitbitin iti usaran. Okay, kayat kumiten ti maadaan iti anak lakay. Ay na, kunak no isublik ti bulod ko abi agajak man la makita ti apo kiti tumag. Saan ka paya sigurado makitam lakay? Tayin inaw paila ni Biberlay ti apo ko taken kwa. Ala ni Lola. Pudno may timbagak. Ay, si kamat bakit? Kasla kayat mo mat nga umuna akaw. Lablabi damat dita. Apay kasta ayat kayat ko asawan ni timbagak. Aho! Adan sa pay lamang plano mamakiasawa, mate. Anya? Ala, dalulukan Lola. Isardeng yu daytan. Napaot pa'y tibiyagyo. Ay, ayuan. Husto ka iti day taapaw. Wen, Lolo. Idaw-dawat tayo iti apo. Taikan na tayo pa'y iti atidog abiyag. Tapno saan yun tulaang amakita ti agbalin nga apo ko yo. No di kat matarabay yu pa'y bayat ti panagdakkel na. Manipod imbagami ken ni mama asaan min apakibyangan pay no umutang insardeng nametten. Ket ita addan dua nga anak mi kini Elton. Ket dakkel met ti pagyamyamanak iti apo gapo ta aging ga ita ket adda pay laeng dalolo ken lola akadenden nami. Tuy pagayam mo Beverly. Agyaman pagam Beverly iti daytoy apakasaritaam. Tinagannak pagrebenganda apagadalen dagiti anak da, tapno mas nasaysayaat ti pagbanaganda. Ken natural met, aso papakan dagiti anak dagiti naganak da. Ngem no aglablabes met ti naganak, daytan ti saan anasayaat, ta sigurado nga da saan apagkikinnaawatan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Beverly. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.